Podravkinu kuhinju u kojoj se danas priprema svinjski file u vermutu. Dobar tek! Uživajte u rubrici Blagdani s Podravkom. Dobar dan, dragi gledatelji! Dobrodošli u Blagdane s Podravkom. Danas ćemo pripremati svinjski file u vermutu. Malo ga piknemo tu, pa porinemo unutar sireka i tako lijepo rasporedimo po cijelom fileu. Ovo je gotov, idemo sljedeći. Tako dugo dok ne potroši sav sir. Malo popaprimo. Jedna žlica vegete. Malo crvene paprike dimljene. Isto malo utrljamo sa svih strana. Ne, nismo još gotovi. Senf. Lijepo isto natrljamo sa svih strana. I sad bom neke rekao, ovo je gotovo, idemo motati. Prvo si bomo deli malo špekeca. I lijepo ga zamotamo. Namastim protvan. Stavimo ovaj zamotani unutra. A dok se file peče, imam više od pola sata da si pripremim jedan fini umak. Voda mi već vri, idem složiti temeljac. Luk prepržim na maslacu. Sad čekam da dobi zlatno žutu boju, a onda ćemo lijepo unutra načupkat bukovače. Sad stavimo malo brašna, da se bude lijepo popržilo, zgusnulo. Sad vermut, glavni igrač danas. I slobodno odmah stavim temeljac. Pustim da se reducira i onda već budem tam negdje pri kraju. Za prilog sam se skuhal malo pirea, pa si budem napravil par ružica. Idemo rezati meseko. Kakve lepki. Super. Za ovaj kraj znamo ko bu pojel. Za podlogu ću staviti umak. Kak bukovače z vermutom dišiju. Meseko. Malo zelene bojice. Ovo moje blagdansko jelo je prekrasno i fino. Nadam se da će i vaš stol biti pun ovakvih delicija. Dobar tek! Za svinjski file u vermutu koristio sam 750 grama svinjskog filea, crni papar, 100 grama polutvrdog sira, jednu žličicu dimljene crvene paprike, 350 grama podravskog špeka, 300 grama bukovača, jednu glavicu luka, 30 grama maslaca, jednu žlicu glatkog brašna, 2 žličice senfa estragon, jedan goveđi temeljac za jela, 100 ml vermuta, jednu žlicu domaće svinjske masti, jednu vrećicu pire krumpira, 400 ml vode, jednu žličicu soli, 200 ml mlijeka, peršin sušeni i jednu žlicu vegete.